Selamat datang ke Lens Type Studio. Hari ini kami bawakan liputan khas sempena kejohanan merentas desa yang telah berlangsung dengan meriah dan penuh semangat kesukanan. Acara ini berjaya menghimpunkan usaha memupuk gaya hidup sihat dan semangat daya juang. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan kami di lokasi. Hai semua, langsung dari lokasi kejadian, saya, Nawal Aisyah, membawa perkembangan terkini untuk anda. Cuaca hari ini sangat mengizinkan. Langit cerah, angin sepoi-sepoi bahasa dan yang paling penting, semangat para peserta kita membara sejak awal pagi lagi. Tadi, kami sempat mengikuti sesi pemanasan badan yang diketuai oleh Cikgu Hadi dan Cikgu Hakimi. Wah, masing-masing nampak bersedia dan bersemangat. Sekarang, jom kita temu bual salah seorang peserta. Hai, boleh perkenalkan diri awak? Hai, mestilah boleh. Nama saya Muhammad Khalil Syamsyah. Saya dari Rumah Sukan Topaz. Macam mana perasaan awak sekarang? Dah sedia nak berlari? Adalah nervous sikit, tapi dengan latihan yang saya dah buat, saya yakin saya boleh dapat medal. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car, hit the button, drive real far. Put that record on me, like, I'm dreaming of you, I dream of a new day. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Cross close and could not this fight. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. You can't wait to see me now, 'cause lately you've been feeling down. You lay awake alone at night. Oh, like your life inside a car. Forget the world and drive real far. Put that record on again. Oh, my love, it's you and I. Cross close and could not this fight. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. I'm dreaming of you, I dream of a new day. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Cross close and collide this time. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. I can't wait to leave this town. Wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. Tanya semua, apa perasaan awak sekarang?
Saya rasa sangat gembira, saya berhari-hari latihan, akhirnya saya dapat medal juga. Oh, kalau awak? Saya pun sama. Saya bangga dengan pencapaian saya. Tahniah semua. Saya, Nawal Aisyah, mengucapkan tahniah kepada semua peserta. Ingat, bukan menang yang utama, tetapi semangat kesukanan yang sebenar. Jumpa lagi dalam liputan yang akan datang. Stay aktif, stay awesome. Kembali ke studio dari Lensa ke Jiwa, Lenstep Studio. Terima kasih kepada wartawan kami di lokasi atas laporan yang menarik. Tahniah diucapkan kepada semua peserta yang menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. Semoga acara seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang demi kesejahteraan dan perpaduan warga sekolah. Sekian sahaja dari kami di Lenstep Studio. Saya Kalisa, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.